Ma hoyo chalang Ronaldo. Kamu biasa sih. Dan nemen kau puyu yang OM yang peram yang orang kenal. Cibon gosna. Demam tu. Kita muda ong nata hampir warir iya toski. Ya, kita tu orang pro man kelam juga gitu. Man nado OM gini ke feel YouTube. Kaya ke biggest lesson na people arngot kau learn pi as a team kau hacana video yang pi. Bel orang jet weird wara. Top tu. Wih, nabi aktor Bollywood. Aktor Bollywood tu Yusuk do tu. Bahkan betim kam ong hu sama. MK mu unity, MK mu uman ijo. Pekaman kop op kata. RMD wane mahajon kat ya gani berujan tiasa ini. Ken Hindi mud RM ada respect kiga. Ken English respect ki. Pedang siang bahab yang pipet bak sejesen hari ni ke episode ko nya pausan yang neighborhood boys podcast. Dan ni gesngi de yo iwanra ye jingkwa yang pi ki pajba. The bon bahagi comments ki wada cuk pai ki episode ki wada cuk release ni do menchwa bon bahagi wa kerpa de i wa wan rai de megaphone ki comments kam kita be yo ma te at last next ngi de yo wan rai ki chikat tu do ya bi perchang ya contact wa ki henry hey wa mielet por tem yo i then at last de yo ki plate por in next ngi de yo em lang i ha next ngi ni podcast. Te hari ni ke episode yo pi bon bahagi inspiration de yo iklam begini ki team megaphone yo iklam chpang ke life story yang ki yo iklam chpang common form gini ke team yang ki common pemandur gini ke team yang ki common yo yete pertut yang team yang ki yo iklam chpang you nong tho you nong mau kli yang gini production yang ki pai gini ke podcast no sedang haukun di fans yang penggin megaphone yo tip bahapi chpang yang galaga story yang ni ke team. Dan ngayo noro ang ipiwa hagani ke episode bon bahagi rekai gi cingkemen yo pi na pha. Kamu cuk yo pi gi megaphone po film ha po YouTube. Kam te himan gi seperti Thailand. Mem gi cingye pair yang ki. Da do kam te ni mpencerong de ni kenten yo kelam line direct ke podcast. Yo, welcome to the neighborhood boys. Itu, coba sedang ini podcast, bisa pilih introduction yang pi, benar ngut pi. Te, kublai cibun pi peralok wajib pak ya gani ke channel kama neighborhood boys podcast yang pi kublai cibun wada ke movie buat wada kut pilai. Tengah wan bon bara naga tim megaphone. Te umba haga pertuj film wan bun tip kingatang haga pertuj baptis wan Nikhil bara Nikhil bara ngerti tiba Nikhil bara Nikhil bara pertuj ni Nikhil bara aman wan bun man yang film porwa Puman Kristani kain baca Puman Kristani tedang mut kat hangat hi kadang-kadang kutnya dang khangnya dang haniam tre te kutnya pertunya wan bun teman haden lite teman da kela kristan we dia por emotif les nemo sos nemo te por te baptis te kela pertu tane ye da kela be te pertu la dang arti ba Nikhil de aktor Nikhil na siapa pertuj aktor orang gitu Nikhilnya itu aktor di Bollywood tahu yang baksa Iwan nga say bor bare payu diungo payu kianam tes min da em pertuj train mi devi mo RM nga tay ambek kamu video kam teh tang cita khut maya bhai ulada kalia oh malah ke bio kalia itu ema hadong wasa aite da em do umba mutitut chadong perdung situ em do karwa jumai thamuyong jo bot stiman thamuyong te hotel pertut kalian wiyong hi wisi dur hi te pertut la kalia te khna khian wa em chadong ngi chnong te kat wa umba kat wa yong te ne kalia bai
Teu ni lah hite te khut ke khna wam te so ui khna prajan yung ila em hi kam te khut yu Kalia baik. te haduk katel te ya nek sin yo kalia te wi khut le khut pertu yu ko te kan ni te dah he te bon ha pertu ji Ngapa lah juga rio kalia na. Biar ni ikan liar ni yo. Coba naik so jo ongkut ngau kalia na. Jangan bos kang au gina. Ko aktif ko perom tini. Itu gas ngi kayong one bone. Kayong one bone. Kena iman aduh teni por-poromi pelarang kamu inte. Ne bahagi ni generation por yang rima. Ye ya itu. Tamu hagi ni generation nyau bahaga itu. te tip dia mga te ye boy te por ka de por hanga te boy wo menang be la ma tip kam nujia te ngarti bo te di te daw te boy myok bagu ksok te tarik kha ngate te benai te mut kam te hi kemu mut so ite man kut geli be te mut khana go ngate ka de por lo khany le ken sarbang me da mi bru me te por kha me te por waya ring belang ni ke khar waya bam do waya puja gon te ite te ngala arti buka date of birth Man date of birth em ni certificate lah. em hi te mud gitu em mud wachana perangan Kadang wan bon nyau tok wa pernah senang gitu date of birth. Go tsunami senam bro, tsunami date of birth. snem 1992 Ambai dewa Temut ngala ringkinya. oh to bahak te lekeng la mud 1992 ong bai 1992 jun dadep ko chna te ong be te mud te pormel mi brum tengal te kenyo litet hi te mi pralog yung ngala wa prarta yung wa we don wijo snem te kila mud pon ha te snem bo te tengal te bo ha te jiat tarik wasnya bang ba arpsan tarik tong jan no puja khar jan khen bai hagi bana September Oktober te in bola September te chna date of birth arpsan tarik September 1992 te cha birth certificate sekot selawro gate hone Ambai to arasan terik to favorite number. Tebu arasan. Sure dah. te kat ni no na to da em ngini smartphone te sky perchang to ke 1992 1991 te iman check kalendaro warim na Google te opat hagunu go tarik porwa puja gi ngi puja gi khar but kam te porwa ya bamdo gi kam te check haguwi kalendar bu ko khatnya tarik haguwi kalendar chawi tarik te confuse ho te lam tip de optiona ke tip ke real non ngar tip de ga ke in ne ko sine stu ma pen kala kala hari di ga pen kala ye te ye hitang oda bon kamre ko Pan bon kam in nek gam tu dang dia thana favorite number. ne ko gam tul te nga hatu kan nil arju celebrate birthday atau wam tip ga te real birthday James kan celebrate birthday. arju em lo dang ka do ka te arju Kini yung nasa meu dia mo kamar senyam itu na. Terus tu me kau dia. ngap than em jis nhau chẳng hạn Em just nhau dah. tang em nga la lawa sedang haduk kata dang cisen nak celebrate abad dia pada 20 ya Kata. Kai mau kan ambai kan ni kena man di teman celebrate kan ni. Kuat akik nah. Ke kami bay uti sumira no dipor da tulisan superlog kata no ngatang tu ugin ci kena skor kemat kelas dua kemat kena skor bisa pibadil jor kan na ibo sa ga bay ngarangkian bisa nga spak ci sumit nga ski kyo na kanara bade so bisa plak denga ngal gam teri hapor la skur da man la banai man la snem da em pralog ngawali lai sam simit gam te ke batte yuk nga tang hon ngar pu em arju ga kato om tip ga sa ke em kam ga ha om tip ga real ga in man go gam tula tamud ga exact kerta ga tele ar pu tip ga real ga so ho ya bot ba ya cici payu gam tu
แต่หากไปกลิลต้องพี่จีอาร์สเนมยาอีพี่จะไปอยู่พี่แต่หากเตะยาบดเตอร์ตาต้องไปตะกำมันก็เตะก็ตาไว้บดอิมุดก็เตะพี่จีเล็บหัวอาร์ผมแต่ชิสันไปperang ala ke lele po arsne motang gitu jinglong jingman snau dang snau khna ba dang snau khna ba ta dur dar le ke gitu prarta yungan wan tuk udah ngaji bonduk udah tak khle dahap sno ikon le da bon ke hangan wan ta to snau khna ta kam ni ba snau kam maju ba rem chenyo se tang hon gua pat non kitip ba ki so pat yu ba ki so per Akte jing siya hangan siya ka maju himano. Leo Arsenal to ko ni no. Amen ampe yang dah solid sekarang này. Tengah tani ong Leo Ar ram yo ngat le Leo Ar. Ram ngai yang ong ba arab pra arab. Kam nu phiu dam ga siya khana mar tangkat Salman Khan la rium dang khru. Teban crossan pau. Ukan ul kam te ul dang siya khana nga ul Salman Khan ong ku ngal siya kam dang khana ai war. Là em được ta san phao cho nên là ngal sao gặp thế ambil kata wan bun mi om Nikhil ma wan bun ma to wan bun la to ngal ga thế sneo tri ne ganta te Nikhil man te ham kam tu hi haga mk mi haga balang hayel ga partu yunga kam te artel hi mi ga ganta Nikhil wan bun ambil Nikhil một wan man bun Nikhil bare wan bun Nikhil bare jar hi là da poi chi thi la em la tu wi poi chi thi Nikhil bare em tu wi poi wan bot bare tang bru wi don Te porala skuran mi, kuman pertu skuran. te wan bun he Mem tak Nikhil. cakot seslan Nikhil ma wan bun bai ali Baptis abaptis har register yung mane oh wan bun yakin mara. ni tak cara wi history le Apa kata prom Salman Khan ma you favorite actor Salman Khan ma aktor te gitu gi aktor he te du favorite he mud kam te mud nga rm ongo tu yu chi nyu te yu bang nga ro do yu bang belo rong jet weed wara top do wi aktor Bollywood aktor Bollywood wa Yusuf do to Akshay Kumar atau man la man hag gangstar la rap hi duru hag komedi la da komedi palat hi Akshay Kumar o Yusuf mut gi film yung ola man bhau pai mut kam gi em gi tu love story la o Yusuf pai ga film love story wa Yusuf bha kam tu Namaste London Akshay Kumar em gi tu komedi wala kam ga phir hera phiri mut ite de Akshay Kumar to Yusuf bha liang aktor Bollywood Sen. nga này te arem to nga ju bun bai film arju bai film nga anime fan anime ambil Bollywood gi dem ju bai film ni ambil acting ya acting ha Your favorite anime mi? Gede letan. anime karakter Asta astana yung Black Clover tele TV kan tinggal Ceman, em lagi Dampai open bisa Naruto. to. One Piece Bleach Demon Slayer Bleach Kata nang Demon Slayer. ah Nga kata lah em mau ingat na cepat mau anime. Nang bun jai ko em tu chapa anime movie la kai Your Name Idepan Chris Weathering with You ta Em bun klip ngai ta. Em klip ngai ta. ri ngagawi apa iga anime to ga Bleach apa jo dau ga Bleach tipkan episode itu ki tip kaman ji ni pai ba ko pai kat karena yo por ga damar ga peng de mam ga ni bru kom ki anime fanong kai nga la chis ngi dang de bo chi season 5 cheese season kata lebih kiri kan hai te por kam nit por hap slap te yo ka chung yung chong ap ni oh chong yung pai Kan episode na season. chi season khat ar episode ju em mi chi episode untuk sopa minit mere chi ar pausan arsan minit to kata chi te mai company na ta asta la kom ki ma pai phiu man yu bang ba ser kom man character ro to ubru ne war give up
komki magic wall em ginong do embor sudah hon unon arembor hon bor trenyo bor never give up depte hoyo ul te yo man ge boring se man anti magic te man you inspire pa chu jar ga jing paj mo nah ini pai kartun ni ga da gadi ga Tom and Jerry Tom and Jerry ga ogin ngon tu Adang kam kina am to do ong kartun ki anime ba anime her go lang kartun ngagu bi man pai anime tu wo yustia manda mari chok gi bok chura vai dang kelam guru juga ichiga nanda chura vai nong bok nong kenapa romer kata nanda bagai air kenapa rom gitu na lah the story no kyo ali detir mere thai tang ong cho hampir sang tho gitu anime fan hampir kim kam jo ki loyal lagi gitu dah nah an ki cha gitu karakter kiman man pi anime fan man gitu karakter man real begino terusnya kiman kam ki superhero kam kita ki wo yo man simbe te yu bang war ko man se te le man chạy online man lalu haduk poi gi cha he te chu man you chu gi mà cái gì cái message này chắc mà đồ pet ta cari se message em bao giờ em mà cái này pak mà pai kami kartun lagi nih Doraemon ngobang ka te ngap thanong kana wi nang khana ta man tipo kelam Hindi man bor pai Doraemon Doraemon pai de ta haduk snau thu Hindi Thế là jing scared you hi. Ni ba you mud watip kalam Hindi rap tiba rap improve ba kalam Hindi ni pai tu ata kartun ni bet. Te I woro yung ya pai TV kam tu ni wathia. Te mardap khat ROG I woro da yap thia ni wa khai da pai samen hadu achia. Pai kartun. Antara kianu. Kian. Te me du khuna la khon da pralog te la wa start ba khuna kalam Hindi do baro pai kartun na kemudian pai tu message la ni ga jing sneng li tu la ni ga jing mentoy li tu lang ba ga jing kalam lang ba ga te ga wit ga idea man ta chu tip ga kemudian mut tang ga jing mentoy wa yo gil tu lang ba improve wit ki na te ga kalam Hindi Kampi mikrofon pikan ni kan pi ga tim pi nyangut pi u nong tho script pi nyangut te nong tho script ngat he nong tho te manda de tho script kam tu te de tho story kam tu le te khanan wan te ya chemani te khanan wan te ong te le ya chemi u khanai pi ni story te ya phlu jing mut ya sai de idea yang pin wan gua tok sap ule itu you ati tu gom tok sap le delete dia tu mut chong hi batai lang mut nga mut man kamwa dangwa idea te idea khadiak te man de chemi kam te panhe no ya te butu samen la rhoi go se te mut lang ba ga timmet hi te lai bat go kami gatuga reels am tok reels figa shiko film fitipor Deslam ba gatet ka first video yang pisa nga timira fi you chok khi ti ne tu ong mani teman iki mi ngarang step mana ne tu e chok ina tu e hon gari neutral neutral film gatu viral hai tweet par ong ima te iki mi ngarang step na nomor mana ong wi apa ngaklam nek ti dong kita dong Marson ong itu Marson ong tang gatu le mut kam te kom ong kam kelam sarung tengah tak jing skat ma pi mana tak script ngam tu gi dialogue la me gi watha gi ma pha kelam me pi tu ga on spot ba ma por wa di pelan chuai te por wa chumi go tu tong bai ka de tu te wa ka de tu benta te but di script chuai ga di pelan chuai ga ong kam te ama em gitu gi part go komik mana te mi gi spot ban test temut na waro video la ta tu so video wa view lu tu kan view sang tu neutral da tam da posan lak mo kata san lak tam san ka tu deslam na list fi tu no do deslam arawi mri ar mari na kata dap arsnem ar jan
Aku tu video dia berkat pilih ketut ke punchline tu nong. Ketut ke punchline itu ni bah itu lah geri ya Marson itu the point itu kok geri itu give back Bondaden. Ketut ke punchline itu punchline hadu man ye. Hadu man ngala perkara di podcast. Toys kat. Lada slam itu lemin. Mati lah kan man slam MB honong diindang na. Indang. Ali lerjan begalam ni pian do nastam. Haga jing imi yung debut kam tu got madai lain sa doktor le. Te yakun ya kutu ya be sleep yakun ya kutu smart depth have ya dang step. Kam tu got. Mi ngau singi have ya be speed gari ha kan ma. Dep kam dei. Ngau su ko yagi ya pit megaphone ngau su ko dialog sing pit manมันมันกำลังคุณพามเนี่ยมันออริจินัลที่ใหญ่พี่ไกทีวีเลยทีวิดีโอที่ว่าช่องดูกันกันนะตูช่องดูกันเพียงแหละตูวันตูเมย์ไม่ได้พี่ฮาวตูวันมาฉันวันไลน์นี่สุดรอกนะที่ไงที่ไงจะโย่ไลน์นี่สุดรอกอะไรนี่ไหนkamu tuh bicara man joki nih pak man harus apa video gituก็tu one idea kalau Marson ke Marson banyak chong le chenaril ne me ong me poi alita da keliluti da ngau jubab me gamten tong pin gamte ada dep ko nama mana pergi video berita yang suka tahu kamu orang itu ni man untuk dua ad kita gitu kelihatan kita muslim kata ke song efek kerkai gitu man mempercang forcefully view penerkai baru deh gitu song efek itu yang suka apa man siang jai man itu opor kai itu buat nega dialog yang pi terkai gitu ngau siang bang aja por wakendak bol itu mahoy gak celang vid Ronaldo Messi gede kamu sama gitu dalam mahoyo celang Ronaldo ya le nek suwi kau ya le celang pi ke khni ke charku pi mana kelam pi action yang pinong puk nah puk man sebut agak deger komik kelam agak deger komik inong keten yung temut ge bru hachnong itai ada bru hachnong itai dok chutia hai itu hayau perdung itu wada ya khlek bru te ya khlek gini ong ba em gini kena chongsor lai skursor tena liang keten ngathlek mut getri keten lapet le budar em di wayo bah kau ya kelam la neu sikai oto bon chong plat chnong te daya khlek be keten ni te keten tri lapet nuan mut na dong perdung tu chanen chitu te pios na nan dang tam ko itu berkom mana kelam gole te pi sen up itu ong pijano charai ko na kon ga sur ko kom kelam ngal hagani ge ya chna film mi gamni te arpu dangi abha tho story te story do gitu pranong song chnong as tu chim gole ar deb ya te em gam tu em se thau jias thau ya bru la ne thau chinu thau chongke jo man bhau lai de chongke bru ni ba yo snaw de idea gi te param snaw de param te bon bha yo na do gu maya em kam la wa jo kelam hi bru chai te maya so em kam te penmi ga sa flip dep teroi ga te arto mu do wan ga idea yang nga tu da em chua ga da kelam chua ha bru ga te ga mut nga temut sepalat chong gamni cuam tip ke bru to ong janu komedian ta tengar puto komedian temut nga taman odang wa bot tang bot snenyo kelam gi bru dang bot snenyo ga dialog ki te mun nalor ke te temut te ladang yo idea cho tang ta phe cho ga amche em gue gitu ke show par lai lang ya terus tengah belum mupat kawi ngai ti porno ado unexpected ketika terkai dapat ya ada drama lagi ini ni aku kaum vui karakter wo mem ngai balai margin dua gini ya balai ngarti mir mena ke kana kai de no tu biasa bisa beda di por bang ada expect ba to dari gina timin na man honest ana itu lada ambil lada chim gi bru negatif tab gi chong chim gi ma tang lada perkat ni jing dua ta iklam apply man honest hai gam tu man kau bru pujo ngai
Kapte hukum you. naga action yang ki dengasnya ga man ki ga comedy nong ki way dialogue yang ki way action yang ki ma cha kan ate da man yop yo aga pun rakhai gi bro sa ngate da ngabun mana pai ki film pin gi action yang fi la ngaya yo la berkhai gi nang tu gu bidang last to pa janang nu satu pa jaga tu yang krutnya aku yang krut kali ya itu lah. tu kali amare bertu go ya la baga yung ma Dia ngawra video. ya la baga dale wa ta wa sur khai di pad le bluetooth device mana tu mi du battery na mana battery slow Terus lo. sur khai durti la di por ita begini Ketuan idea ko tu benta tu battery slow na tu payu khian no. Dang em so si sungut di pra payu cerang amni. Te em so tu wi bot hanga so te wi utet hi so wi wo bot how te wi the bot hanga tu te no khana ka ta dialogue kam te kêu man ka por jo ak film pite ak ni wi le wa jo jia kam ni te peten ksuj dep te ha tang pardi peten ksuj ke la sur ksuj ha bluetooth dep te ke sedet bluetooth ne battery slow te ak video te la to you can to wi lo chutia ha te do chutia ba manda kelam kam tu ya chongki la sen kelam no tel dar khai start ul tip de nul one the idea ur Dah ke tim yang pima kamci nyangut pe prangut pe re ata. Nyangut pe. Haga tim yang pi ledong man cha kamera cha yi yu ba wan bon perkai wi. Haga tim yang pin behind the camera yo man rap man comedy rap man funny ba. Ui, Itu kipai ba gitu Marsan gi morning yin kaman dan. tu arem. Ui, wah cutia. Lad dang kena ai la. Bai. Sekarang ai kejo pangu wan bon sa boy em story um pam jo kana kami kau dia yang boy meeting ni. Emi story yung hanga. Sekarang kena tek wa na hang ye Lai training ucap Bangalore. Lai training misterio. Ta kalau poi lute tanga ta hita ta dang lai school no. Ta lai ha ut kio erui. Pai ni ga match. Ho man ya sninga kam jai. Ki u man ngai au ti boga. Ta ke u tem kam lai training ga cha Bangalore. Ta u bi ha mystery man ngo jing khen ge di no em ngo. Ta nga boi kam tep par mudu ro sa. Ke de em kam te live ngai ste. haga jing mud yung ujan nga training matematik ora tuhon nga taga kam libar kam misteri dengan lai training man lai training misteri saya te ja Bangalore. Ite por em ngani ga kamu cha pertui ko armondi hega pertui ko te por usnem arjar khatle te ngalai te dangwa hikai school nursery em ngata school balang pra yung manehi te dang perdi hikai te poi kata mut gejai skillful mut gejai yung kam yung sarkar ongo hikai mut kam gani yu bigini wa da em kata training ringap risni yang hikai panggil labor tinggal te por poi ko to ongo gani gijing hikai naga sarkar yo hikai phiu yo ki phile ki sarkar te ongo de kam ganu jai kama ki sarkar sna bang ke mana de training ni da yo kre bai phi te honda lai ga te manda lai ga te ya go se Bangalore no mana poiste training libar I kro block plastarium te tiles te ya go manda debte ong atu de training si benai te la kwa phi luan la hoi kwa phi khi sa sai la hoi ke de ga te khi sarkar kam te jai go ya no jai ko ni khi ini on ngala are your idea ga tu jai kam ye tu hon mana em cita sa Bangalore man ta da plan da chna ge mut lang ba engineer plan ba te chna yung la chi power pamala ba strong te hagui ki company mut da pen biang gi libar la dong sa dong ro jai uni chna lain yung light yung tiles yung kro yung plaster ro jai te mut ngala mut hagu ter kom training go I mut yo kre I tang wa khian wori nong sngi chi arspa tam go te yalwan elit Arspa tam di te Bangalore. Ite mo kinam singi stai. Kam te gos ne kad ite por lo arah jar khat le da. Ya Slam khat ni da. Gate mut lang ba ga skill yung phi. Mut kadang increase phi ga skill phi te ga dor la dang he go. Gata on gitu kra sarkar man jan.
te arto he go kre sarkar mut ge khi company kita tang mut wayo jingkar chan go na sarkar wayo bor go na sarkar Ambil te se Mamu ong aga te ki sarkar na. tahun ga kam ga khi sai se mut khi company mut man misteri kam te se Cesat yang ki. Cita abon ke company na nong. tu ma company se man da pois ta da pa yo se chnong da khar pe ta ke de ngadang ha chua mudur ong jan gani ga RMD wane mahajon kat ya gani bru jan tia cha ini to wada yu yu ba ga ta pisa khi mu yong ga ta de ar kom pahu ge pisa ge ong jan kat kom mahajon gani bru jan RMD wane ki chawi nga khenyo chini do mahajon bru on man da pois tai ti ot ke te tang chipawal ar po ni bru sta ya ngata ke business ko mutta yu char khe mut wi malik te yu ma ga yung ga kom ong gam ga te thi ga yung wachna ko lyong chpa pa mala ta dai go wi lyong flat te ke te mut hitte mut wala sa Bangalore te yo jing snen cho wa i kadang emi sini te gini kharo poi bala sa ini yu ba i na khmat yung nga yung phila yu po ba i khar yu po ba i to man nong bala ge man bar jala ge te yu po ba i te i das nyau kat khla hai nyau ko man to chnong i te man po stain wan te sedang imsen kat tu po chnong khar ke te mugam te thi te jar ga chnong jar ga कम ओंकतेन हिंदी जार का इलाका क्योंकि कुत्ता भी अपने इलाका में शेर होता है Jadi kamu lek kelagi mau itu. Le bagus jar chnong ki pra ki le mut ya chon bagi sa ha mut chite mut te yu ga wa em ga ta ga pra jaj bru yung i le mut dang ya nyawi first class second class third class em kita gi lower class te chibon ya pia gi prajaj bru i te yu mut te da mandala este te hon gini kenten hindi le rm ha burom gi asta rm ha respect te porwa lai tu mut wa chemo hanga hai kalam milyong hindi rm respect gi rm respond gi te hon mana kalam milyong pharang nuan te ke gode ni bru start ko poi sini ite de chite cha Karnataka te Bangalore te poro la este te mut chemo wa keten hindi mut rm ha respect ga keten english respect gi wanya burom gi bru la ubru kalam pharang hai sen hira kalam pharang bru da ong ni bru to start wa poi li chna kreo la ne poi wa ye re jai kam le o chini te keten hindi na te no respect Dia kan menai nek mistai. chibna ne Menai. chibna ne te mut chibon ngi jing snen yo tele chibon experience la yo chemo Dan nemen kau puyu yang OM ni program yang orang nak. le o Lek tam senenyu. Lek tam nen mau lek along. chibon ngosne Demam tu. chibon ko tang em gede geja kam la nu khana ite Kenapa wajah hati mi yang pita? Dah. Ki one funny incident gitu ada experience we ngai yo to the bon gi show what the live him the bon gi video the chana pe we kira lang pe em bagi funny incident no jo jia te em yang Tuh. em mai ko hanga apa ai chong ni nong te kusan ya parom ya site ni ai ya premis tu chawa chanen te ju ha tim te nga ju em nong semen ta bu chi chong ke makat ok lam phi le kat ok kut ko harun buni te man sedang ilai te kam tet man ya paromi paromi chpang ye sedang chwa chat tayar poi mo tayar kari tap ka tu kut ko harun bun man jo put kat ok kut cha u cha phang yung u live story yung u mi no na du kut
Mana lihat orang suk man coba mau lagi ke conversation. TV Wah, ya senyap bang ya pejau nga. Oh, Senyap bang pencau. pejau. Ye yo penjau, ye yo open jauh tim. bon Buồn trách rồi. Tăng cái tê trách này tê ít bố hơi khả nại cả. Em privacy ang Em wan.มี privacy tê tăng ar hơi reveal ya. Tê nè gua ngà sa men ni. Tata kam meu ang meu klik ma gu cok pen mi kita ki script cuman chwau pen mi ha ke tim chwau ye kam ha ke tim menevan cok yok bahami gini ki ideas ki inspiration. Lang baga một cầm tết hiện lang baga story tê lang baga ni ga pai film la pai movies la na do ki Hollywood Bollywood tê na do ga show yung Kapil Sharma la kat ka mo TV kat tê man tan the Great Indian Kapil Show tê pai jo tê la ne pai jo ha ga guvi film la to pai tang ha story la han waro jai focus kam nu jai chna film ki kam nu jai panwan dur ye the story te ha story wo em chakot kam ni cha phone chayal pai ba kyu yo idea cho cho mut ha ga jing pai yo nga mut pai yo mut yo jing sne nyo la yo jing hikai yo jing hikai wo nga la yo tipo experience cho cho kam nu tho story kam nu chna script kam nu chna film te hon sampoi sa ke level sam saja ko te makam ni de dep yam temar yo story thi tong toy chna film ya chna thi boy script to bataya de dep te katen wan to da yakuni yo go miat yo go man waya to level wagi ju te sam ya bot ugete sam saja sam chimpor ko te go wi angle shot le te ni da dep ta umpu em bha ya shot perfect bha u ya pai bha di miat u benia bha te do chi sen arsen shot da biang te katen wan hab ya be ba ya te perfect ba te kan ni darap saja ko to ung ba la darap saja ko la miat yo mo ni te mut na liang ga tho story film mut jam te hi em na gi kot la pure yo te mut kam tet hi jo manyo ya chongki wagi bru jo em gi bru ong nga lo khana story ya phi te le chongki nga dang ni step la dang em do wi ong nga te ya poi ki nga te chongki nga thau thai khana story me ak film ke to biang he man da lai por te mut nyau bang ya chongki wagi bru yo story cho na ki sa Ite yam. Ta kam wan bun man na realize lagi ta. Ba em dikintin parang ong the more you learn, the more you realize that you know nothing. Kadang learn mangkat kadang tim hai Tuhan piatu le bakla sudah. Terus le ben gi na lor tim mo bakla mya bang deh. Kadang chua kam i le chana video. Ti snyao yo to te mem kam de te yi te ponya ti bi da. Chalo. Start no go shoot kata kelam itu. Dekat ni man learn gitu script writing gitu kerja script MKM gitu structure untuk script. Saya tu tak hantu ya kami haplan gini. Terap delay sa. Man da yo na ba man da pai heti video da dep gitu. Da yum bakla. Masuk mesin nim. Kran da lai reshoot biang yo tap. Madang chwa suk mesin bet dep situ antana. Kan ni detip bakalam masuk mesin tu dahun orang kecak ipat lah dahun pipil reshoot biang memisuk lipat kata kamtet hi da ya be ya ke perfect baik hab man coba tengal mana pa ya gani ke video warim mana dep yu chna panda pa ya kam tun dang bon geter kom bakla ya dang bon kom bakla ya Ngai ite tentu ang mana man the more you learn man the more you realize you know nothing na nga lengba ka podcast la nong ta kam ni podcast nga jiber kut nado ni develop jiber kut di artist nong wa jiber rappers jiber di director jiber di actor nong man nga lengba ka ni podcast la nong man chim interview gi bro nong tes ta aba yo kalam gi ta man haji por kalam gi nong man ong na postman kan ni la ampiai telam tiba telam tu man realize na man bon hai gi bom tiba na man lenga nga sebenarnya man
ile menjaga podcast man ro ani to man I realize teman lembah podcast laman bon hala man pandengar yang ala na hari ni ke podcast yang ngah la bon hala na pak kam tentu di prom bagi megaphone la kam tu kena prom sang tu inspiration ya la man sa tu man or kam chim inspiration mem he mundu na vi dan hilen ni tu na ono kalen sodang bah you know teman sa tu man learn hasamen man yang ngah la kam chu man mentok wa man ngabon sen mana kuat wan nga example video ya tak air surma mana kuat orwai nga begitu favorite artist te bon sen ji la kam yong kiren hi tho na teman hete satu man if you want to learn more teman hab la kuat lah ko vi chandra la ne ke tu ko jai sur man hab la he tu chandra yo ji man le ka kam kuat sen sa te da man sang suk to vi na podcast man learn bon chat bahaya learn nga semen sa nga cikat tu la nga wan than jiwan de rappers than wan nong ngabon na kam tena damai pop mesin pop habis ida sting hab tip ampiai tela hab so tela ampiai tip terang kle na taman manor lai man daman bon hagi wam putih bansa babon kamu juong giman kita original idea di kentin original man mem di woman purely original ma tang wakat ni duna wa purely original ne ba ki idea sino yo agi they will mix again. They mix sebut mix comedy with the different genre, comedy with inspirational, comedy with that. They mix man him ni tu mixi kala original nak yang ini. Tang wala repet pi wan ki idea yang dem bagi in touch. Ne bahkan ni chena video le ongi original yang ini chena video le original. Nadu orang cua gi dekar rai gi kata le chena video kan. Nadu gi Bollywood, nadu gi DM gitu gi short video DM gi. Tang man ke mixer yang ini sa. Him ke style yang ki waga ga experience ke yang ini. Hete gi mix man nga semen ngam ta. Nga kam ter kom mix kam ong wan bon nga lawa. Jo aprom itu tang wala chim direct kam ge yang ki be plain ba. Tamam sa bangga. Hab ye mix ka gitu. Teman nok man original nok kam ta. Kam ter conform gi idea teman. Rab yo idea. Ambai lada ne be hejo nong lada ong be oto ong arab yang artip lo nong ambai kam ong kitinong parang you will never learn, you will never grow. Kawi wo to marsim si I want sebut chang wi brunong kamu jo ong do wi saranga to nong kai ong atsin psi api hai chubu no kai pe ni blog pi go da khona pi you ha ni good am experience ke tu no sin psi api tu no mhoi ke te mai ngi jum berkat yang pi yo man full ga yo ong pi ngarti pa hab no pi plak empty your mind yang ni empty your mind pi be a student hai to man pi kam student hai tu no worok ke go batai da psi agi tang chi sin da em ke ai tiu da em ke po yang ta wa the TV iwan kena the TV mami yo psi ata ne hagam jo be ngata ngai ke tin ba jolai jo debun gitu game jolai yang script writing nak seselong ya ba seselong jolai training script writing acting na ba dang chua ye ak thara gam tu long ya ak ga itu script gam ta mana positif han pia kata synopsis la amiga kata logline da amiga kecaya kata structure yang kita script han pia kata acting da amiga post marking amiga kata haiwan post haiwan kolam haiwan punno haiwan yi kata experience ko la na ita Ipsan sepang ketel putih bahaya. Itu ombek makam gini nong kam gini ngajuan kere cari bro ong lada ombek coba makam igi film acting cu ombek gitu gi course gi offer ge tang sini putih bi boy let's say boy hadin dau yi dang tang em gi post ko bon ha gi post ko ong film making la training gi yang gi man encourage gi ba yi la man itu selong mah juai mah tang wakat ni man derap emi yu wacim kia emi yu man interest tu wan kaman ni bah makam si isi jantia sini nong uto udang lai baik ga ketuga structure yang ga ak drama dalam ngai dia kata lai atu structure man la kelam drama sebelum teman popi man ngai te ngasam su ha ngajo ngai favorite youtuber la ngai megaphone ni semen apa lagi dialog what the storyline kita gila man mem yo lek bisiana mem yo ak bisiana kat yo kolam
Tengah kata enggak ngah. Gila iman meaningful Kamu kam lekop man nyai tok kerdan ni. Tekam pi untuk engak atau jika kelam. Kita mudah ong dah ham perorir iya toski. Kita tak orang keprok man kelam jikat gitu. Kok aku 5 pi mam. Pigam ke tim. Ada experience pi kan kita nado upor lockdown ni. Ke lalu tiang pi. Man nado MP gini ke feel YouTube ke juga biggest lesson na people are not go learn pi as a team go hachana video yang pi nado one pi ke YouTube. Nadu man kam YouTuber te change yo bro em gede gede change yo mut lada jia ni de lada jia mano kamu lada jia mano kamu dikiat diskret kamu kelam sang sesurok la te nadu mano kam YouTuber te ini pralog yo ngala jo esnenya ke i kata de mani influencer man gua aging snenya givi te gitu aging long yang pi te hap no ya mut kam ketet hi ni de dep to kat to dang diskret do ke kam tu jai kam la hap ga ni pha khna dang pa snen ni dang yu te da bot ke te mut saja ba ko te kam ong bai wa daman influencer mut daman kam kun janong ya lap hap man bru perfect bai te hago video yung ile da bicar bahaga to yu hikam tu haga ya kelam pralok kam ni te ju em hipor wa ya mi ekstensi dan la da mi ekstensang la mud man ya mi maya go prawas joy ta haga film nuan ta da ya husiar bhai mho mi go ne bha kam tu ong i upa me ge bem le ha i da mho go bi go ta kam ge ekstensi dan ar hoi go ne bha wa perkha de mud ya ge wi mud bon ge fan yung i la bud ge khna khian te lang ba go tu mut tang bot ki and how bot snen yu klami te mut man mut arku em hadaman ge te ten lai loi so klam ga te jaj hai te mut tang control hai ga ya lai go ni ba em chi ge wi ge film wa da jo lai ko kam ge te ong pa me ne te ni te hai te em ge fan no comment ya i wa chrai i la ne snen ong kam klam ga tu si dur go te daw te mut naga langbaga ni YouTuber la yo jing sne ni hadu kata wa chisen hi mut kam hagunu jai ge kam go si la ne kam ya khle kam mut anu jai kam si hi mut wa pen ya lamba klai bro mut ar ila ar hoi ar not hi ulaiste ani ar kwa hi ulai mut hagunu jai kam si wa mohoi de wi chimbentas ni ba ya yu gi wi kemudian prem goi ni ba khana ba di wache MVU tot pa yu charang bot hanga te hadu katel dang im dang man nong di imu hedi ba te man kasngi te sin te hakleriat te dang ya bang pat ba dai bru ga film i hadukan te em do wi bru point wan to ongu te ga film yang tu pat PR yu snya bang ga pat bro di kiat dang nin ni yu di kiat o cha dukat bro te em do win wanu kong kha wa to tani ya em lang ho di te to arto tu da bakala me tu ak film u payu he o tu yu me di kiat wan payu khian tamu da ga tel yu bi bichar ge bro i no bichar ge bro te jinglong jingman wi te ke mun na mud yo ba mud na warok gani aktor Hollywood Bollywood la ki sen hidami ki chalaj te husiar bagi ule nu je kamasi mu ai tang khadiak le te hajing imbru te do ko ai ga komen ur khai u te mana di gi mana mu ai ki mana komen mana snya bhag le te ki snya gu ki wa komen snya bhag tang la chiyu gi fan gi chiyu gi news reporter gi te chondur hibet khandai hibet chan news ni la chem go di kiat la chem ngu wale wate te mut ya i mut hab husiar bhai ga ni ba i da mani nong mut gam te da mani kam ni nong aging snake te haga
channel yung ikamaman katel mut nugu jai komedi wa aki temut arsnya bang ya ak gatu komedi itu klaim da immoral ko klaim da yo jing snenya gibi te jo bon lagi fan jo snaw ongi ke ha pi yusuk ha mut komedi la em hi ga moral la em hi te sio bha ga moral tem ho penduk ka tapi em baik te ni idite daw te ni ak komedi la kan ni te mut rap saja ba yo si sen ni da yo komedi ga moral la hap tho ni te mut ga jing sneng mut yo nang lang ba ga ni man youtuber kam ni te mut madi ye mut hap man bro perfect hi man bro perfect hi kita ke jing long jing man ni ba iki ni ba ite wo pai chai yo gi bot man go mut kam te hu bot ki ge jing long jing man ni ba ya be ni perthai mut man gi bro ba bai ma yi da hap man bro ba nan ga ta kam ga jam na ga ten ga klam ro jai mut ge te yo jing hikai na la lang ba gi fans ko bicara i ak hitu kadwato kadwadep tang il da bicar bhai dayale bhai bicar upomiat upobhaya i hoi tegite ginong pai le daman gi ginong judge i la em thaba klai kinon wa pniup kadaw i te daw temut na liang gi fan la khublai chibon wa gni laman ko kam gajing snenya i hi tebat ya phi le man ko mut ya yo jing sneng kaliang i tesa to e gatan ai to ba sa bun gi vậy bun gi gam tận nó gam ong wan bun ko aparap aja gam bai gam i ti man gi te ginong aging sneng te sibu lo ong i gi vi awareness ma mau di skran tangwa me mar sendap shooting di skran teman cewon kata ga man kaman emi te ga audacity gam ong parang audacity wo ong i bro me ham di tangil titi kata nah batang na kata des nhau pap cha man des nhau man thok chai gi bro gi vt bis nen tang imle kata ngal kata man biggest lesson nga wo to wa iwan pemi video iwan wo khana ji bro punyo ji bro ngal ha practice wa ge ledem practice gi ledem le gi na sarom pemi habong ba gaw to ngal le bakal ngai te dang ma chi yung meni no ngasarom la kalam to mjurap la yung meni ta sarom ra kalam to ong kam te do la bi te man ngah semen no ngal kam ter ko man snya chi sin ledem le kalam ta betai snya man thok sang il te won yi chibu kam gi ne ba am go wi ga gi nong ga incident wo jo jiao to lai awareness tegi officer lai awareness ki yang ga no tobacco yang diskret data di prom di gi de sneng gi kena am ta pa ni diskret cancer long cancer kita terus nyong da nyong gi data ong gi toy chimbrik choi data mana dam ten to jorong the session chimbrik choi da mana dap kata data ya mana dap kata data you continue bang ke second section ta lagi mana lagi data chimbrik kita lagi diskret gitu na betai gete gonong awareness di ta lagi diskret gi ong idenya diskret bang ko aja gi man depth to continue in the session teman hete ong man chawun kita audacity man talk yi lede man talk man desnya man kamu akhok gamta teman kam gi influencer gete gan i to won pu i ha practice wa gi mau snenya gi bro ledem le to ai de skete ta yo poi ho so say ndo la kenik tin le ta ngan ni kelam ri nong chapang tet ke jingsi teman kwa kelam nga to hawi ma pai phi video nong barabor iju piu man kom ke man ge jing long si ya lam ko jing jot hi taladam klawa mud ar like kalate kut sen man ju kam te man ha video kam che le sa teman kai hamai am kam la hapatu la pai ya no klaw mud ulitu te poi biang ho kon ka poi nonu teman da like ko da slim da like por dang empol man ari du klaw mu teman na em non tu chu wit non kom ke man hai em ha video la man tu hiu man si kut ki man ha kuti teman ha ten on nge jing snenya on ha tim non kom ke ni chapang tim yung i teman nge jing kre lang la em kam ba ko unity to barabor ku sen chwa ya lang meeting ye nong uwi over la nong dat not man ikim wan ho iki poi i te wan ni poi on wan teman kam te teman te khle ba ko nong ha meeting ha ya
teman lada lang no ni kam tet ya kret lang no ni hai te teman snaw miat te with por la apa ung shooting man tem molai tu la no teman i la man snaw du sit nga ki la lai i phan hi gai teman ya listen kam teman kam hai kret lang sa United Unity Tak sesne nga tu mana clown ni he tu man perkara man je de na khat na tai hab em ngata ga man sen wong wo terli na hewan kam na cherup bat tam kam Bagam tet ga Unity na ba il ni pa Eric la M team ni neighborhood boys nal M team chi yong phil M team ja ome kam gani na ba what the gitu gi chapareng professional gam ongi professional gitu group dang am ga jingi cho dang am ga jingi mai dang am ga jingi kana gi one direction dang khlat man ila ngam nur bulan wo to wa i group yang am ga ga jingi mai mem ga ga jingi uti yi pan at mem ga ga ji em be ga man campaign ga team yang phila mem kwa au dive in wo ong kanai nga yi ong sai yi ong ga mem kwa dive tiba wo to wa phila experience pika teman pi kam ke tim yang pi kamun ko pika kamun len pe kata kamun open bike pensut an pe mut manda GM gejing khajia ba kam tim kam ong hu sai ma em kam Unity em kam yu uman ijo pe kamun ko pika kata I kam tu hi em wi por mut yami chrai mut yami si mut kam tet hi wa yami chrai mut wa ya biang por la ne wa e pha poi katte le ya chemi katte wa jin de hon da dang e muslim nang e ye em haro na perding ila wa ngai snen man da kalam te ju mut o yami si tang te like go mi either si te man boss ba you snen ni chapang te mut ba jon man la por mut snen ni chapang te ada je bakla la morning la snen ni bakla la amos marson nanga lo ni barbor te ba nong snen ni ini te mut la da je em ya chrai mai te mut private solve ya ke la da je em chrai mai le kalam phla hini di wa em lang te di bo fi kam tu di yat fi kam tu arho mut man kapor mut hatawa yo kata ga si u roy la ne he la mut hitet hi piya ya te mut aryo ho go em ra mut dang em pralok mut waro jai la ha ka kam mut ini pralok te mut em kam ha ba la da mut am den na da jia ya lok e prawasi te ya lam ku isosi na jia lok salam ba tu ba no control nga osnenya mut ite da mut chaliang te mut ha ga tim yung i te mut la da em hwet kam ga te khadiak te mut cha ya bo i te mut hab ya klam hwet mar khama ite da te mut hadu ka tel mut arpu em ya bo ya khajia sa kata ku am kam yung ile nga MCsin no kana ni ma wa ambe kam te kai kan ye khajia kami mai ai te por san mem ne das ne das nyau iman da at klik te por aduh lagol ketang di por lagol ta yut ong tam olai new perkat ci por san ci arna mem pemi video ta nanti mah amai pro to wa ambai telep agak pro wa pun kamu ina teman em ngerti por to wa kamu tim kamu grup iman độ mình xem mới làm ta độ mình xem mắt này cái jam tu mắt mình dễ control tu nó độ mình xem mà mình cam cái tim ai em cam rồi em cái mình xem mình nó tao hợp iwan lang mình cái mình xem bố hồi soft lang hồi iwan lang hồi kram lang ta ba manage perkat jebin kan jebin itu bru nhau ngut jebin itu you manage cái chỗ lead cái chỗ ban lor tao so pen coba ne ba gitu giwi kwa ki kra sawi giwa ong bai tok ke job ke gol lor tok ke job ke gol mandang rap sok teman em giwi ni ba snya thu em giwi yang ki problem yang ki giwi problem yang ki itu financial problem em giwi problem situ teman cincar bagam ke tim ulit cincar ba ke tim manage ta baga nggak kata experience tu ha gini ginong pa ya ila gi viewers ng igi fan
ki manda pa igam tu slem per mi video te mandam yu igam tu real life gam tu ya mandam em ya lai lang ai te kelit ki kim per mi video de pine waya si waya chon waya chrai pi kam te jo mi jing keli ga te ila la da jiao em gai tel de ila ignore hi rm ne wa dam bon kam ai te mut gitu inong pa ya ila mut ki le kwa gi ya i chitimi ya maya hi rm kwa gi ya crash kwa gi ya maya hi kwa gi ya em lang hi ku wi tim ta ha ga wi ku film le la da jia wiar tu tengode nang komen go de we know chinu kan pham tengod gini fan gini ye wi dang kuli ha video le mayo sagi kamada tip ki ong katengu di wajo ya ak wajo ya mi ha video to ya em lang hi te to ya em lang hi mayo sagi to yu gi temut ite gini gnong pa ya i le thlada tip ki wa to I chiti mi rm ya mayai te jar jing mut hi oni bru rm ya maya go bayan te ki le tlot ki pa ni ba ngan liang ngal kam te em jing snyao na tip ana tim yung pi wa ya si wa ya chrai pi te ya pi te ong na te daw ba ya chon gin te aksnya bang he pa tu channel be ni te mut jing maya em kam Cuk ga mo char ga prom char ga monong ga ching lalu ti na yang ga tim man I au kut man icu ikut ko vi man kom lalti mana prom ga tu ngas kat tu ngadang cu prom kon pham jo ngajan I ajan ojo man kam tet wa chem tu na sa nga men perkara ajan nga ajan chem na boy gi vi ajan ki suk ajan lai san guluti yang ske yang ki na kam ga tim teman senyau man ngam ni pia cuy ga tengah kam nga la kam ni wedap ti porm em de list podcast na ti chau le semen ngom tu le semen itu entre em la ti lan ske yang tu no jok libro nga me yele em chop mi podcast vi de wer gamone berhut boy sam tu wer gamone sa tak ji por vi pe mari bon podcast ti por than pe mi podcast no na iya dan tera jo ke jingli hai bro nga teman sedang semen itu dan tera utak chua ngau tiu host dan ta chokli bro nga yele de si ma meu mut na cho em nga ta yele si na de lem em do video na ta pang na hanu em ki em krep di por ki krep dum let dio na sa da ni man sedang ngau kon pham la ki gila de bem mut ma ki bro nga taman pun bro ki man tip ki han man om ta cho le ngau taman kwa bagi man curious ti yang bro tangaman tiban gi hana mut embo behind the camera no do stah ngila embo tangaman ngam te me ada one host lang ora taman kama ku aro coba bi kita gi bro jo li ana ta bosen rap swim nga coba bro tu tenyom atau asa gi bro gi man mana om gi em na lagi kitip ngayo pir am teman kelampan hap ni na ada par sa indang ma hani ku aro coba meter ora baik puk kam test ya gi mut kam tadi gi fan yung I de mut kam tadi gi hawa yu I man ka por chiruk ba te man laga video lagi ya mayo sa gi de hawa yu gi mut kam te mut snyau bang gi mut arho yu ya crash ya pia ya prai hab ya maya bai igam ima cici igam tu rap gi de rap sam de yu koli ki bei pa yung ki ze wo kol wala phe mem pemi video de kata na wala kata man yang su man wa MT ti min sim yang kilo to wa ông bay chụp mà cầm tên man MT senya cái này mà qua cái man ông bay ni bay pang i là qua cái nè cầm cái chụp mà cầm ta habis nè bay cầm ta itu dah yumi iwad itu office yang i là man ikut play sikit ke bermak tu ring video man ka ga ongo wile gitu office mem ongo wa kwa bisa mem ongo to habdu pisu I kwa hi wa to wa snya wa to gani ki kre hi tem kam pisu te da to su gitu office tang wa ka mesin ka to tu office khanang yo lai wi pya khanang wi won wi yila ha ka tu gu yung ne ha ka tu ye ya so yo lại chơi VCR này bà còn video ai nữa đặt xóa này bà chỉ biết live shoot đi chơi TV dùng chỉ biết live shoot TV dùng chỉ biết live shoot chơi tu chỉ biết shoot tu teman kan ke bang man ai man kan đây te man mấy tên nhong honestly mà
Ten nyong juk berkat ne man em kerja am tom juk berkat kami cuan siang bang le tang le bah le lembang hi tek environment lembang tek vibes prai kamun gi perkai gi bro le da yele dim perkai le da yele dim kemeni kamun gi kemeni gi bro ten do men sim hai tu le lembang tek environment lembang tek vibes prai mem siang suk gi perkai ju bor gi bro le mye chana thau bai dur kemat yang ilo to itu kamale le mem kemen mem perkai ta kamun gi kemen perkai gi bro itu bahagia kita. Itu dah man lengbai tu jingle yang ga bermak te man ye open solve te atau ye open ye te man ye open uji open china video sa kan. Man pen unite sa kan tan. Ta kata. Ngara ba experience de cici gam tuju berkat de telat sangat tang cici berkat cigi tuju wa mayani. Cici berkat cigi tuju support ni. Cici berkat cigi tuju bagi pa yang itu team members yang kebay yang aku expect gitu di perlok yang juri yang sih berkat situ nong gini tu agak jeng becoy yang soitan gini tu agak kam tu kami feeling kam tu kami maling ya kam ke team have a light kaman aku pen kemen pen kai dang tu em gisho ro siapa kan kerja ne bade enjaga dia kelam dari yi sam siapa tak kerja sesio lah tong gibru ja sebaran myon gitu kim yo ki yo bro to ai hai kimen her khai we tong wa nga chwa ga te financial yi chwa ga te gu ro ja nong ga yi to ji am kam ino to ga te la da unite la da nei te yi le wan tong wa la da mi unite la da talented karwan la da chke karo chke la chana em sap karai la em ra kam PM higa viga kam ga official ni kam ra thau kre vi go ai chem bi ra iya kada office dar puyo ya kata dang wa ya le utho temut thau chem an pi thau ya chem ite em ga yung be kha par hayung be kha temut em ite kamra thau miat chongki te do hite ba ya chong temut e khuble le ek aliang tu jung pen kan mo mut aliang be kha temut kala penyo ba ko ta dur mut ka mesin maya ko temut ar em chrai ko em chrai war em piyo ko mesin wa yu kching ko temut ai lat ba ko ila kat tu la do sedang ba da do kat ni la temut la da em kam i gam tu hite ba ko jung ya chemi hite ba ko jung ya chemi temut la dam puman go office la tangan do da snaw train wan ya te jung te shooting la hite mana em arrange meeting lah te kam kat ni nuan te ong shooting la ari bhai lang ba ga noise nuan wa klo be khna la bon to har surap te ong ba ga te auri aura te tet hi te mu ta dam de ye chem te mun aliang shooting sa te mun aliang ni ye chem lang te bon ko te mun aliang office ar puyo ya Tin ke tim yang piskat dulu tu memang klip you direct one aku por go shoot direct ke Marson Marson wa edit ka te em chijai gitu film wa modwam em idea ngau direct kala te ya direct wa da direct do ba John mud ya direct lang ga tang ju bon sen wan temut lang ba ga kamera angle lang ba ga live wan ge tu woro jai temut Marson hu pa ke woro jai to ni ba kamera la hu te direct kala hu te ong ba mut kam te ju bon chim wan la ne ju bon la ya ba thailang te na liang ga shoot te ju bon sen de Marson hu shoot te por de da ba John por da Amos ter model le kaliang ba ita mut wada le professional ba kan wan mut Marson he alor ga edit ke ya wor jai la kam pi nyangut pi aga tim yang pi em hi gin pedeng kita nyangut ki um mi kamera ku em behind the camera mau ro nyangut bu demi kamera pi mau do demi ban arem de wor pi ko su gila mi ban Ramadan flag na Ramadan lada to hagasin yung Marson te handle ga kamera coba John la ni hau Amos te mi lo
tok ke sin yung ba John na mi tok sin yung ma amos mut kam te ba ya kaliang am te so man ga te waro ite RMD haidan kamera kama yuhi bro ya film nyangu te ikam tui RMD ware te por non wa yami sini waroi tene so cameraman te lang baga kso gatu ga ukso mic ukso ya gatu ga reflektor ga light te dang khut bru te mi pralok la waju manya lai lang oi te te ya khut ya kso ya rabe isa te mutamare kam tu wa mi VR kam tu te prai Pi shoot pi de phone anong ya phone man edit on pi edit la phone phone kanin ta Pik ya. Ilang nakapun ilang edit hawi kan to pun sejaga pun edit. Sejana Nah, tips apa am phone hok ban ngakan ngasman tips apa Sajada ka tangar kom ong man kam ga charging melen. Charging melen. Tak emang ceng penmelen kiti. Ba bun ba gitu giwu ong oh kwa gi dang YouTube. Kwa gi suna video tang yang gimana yok kamera. Mana pagi mana tip gini em gitu gi perlok yang YouTube ong gi pagi data ong gi clear ni kamera pe di kamera pen kam pe nga ong gi phone pelagi ong gi phone cái phone itu cái phone là hỏi bé mòn pe ai anh ki man ong ki hỏi bé sen ba gi em kam YouTube tom to ga taga ong be to ga taga quality hadukar ka data ne ba ga buru gi hu pa ga to content ga yong pe dari to ruai yang pila to kawan bang tu ruai ke yang pila to kiji kita ke lens pen MCam pi kiji kita gigi di pen head drone pi stage ta to ai kata na hal pa gigi che YouTube che lagi wa makam yang example ka Didi Pongpong di pun tarana ringnya I perlu da barikon maximum boy 2000 jan 2000 te budget jan te we buy cha or buy record ta cái phone di record la che yao che la record tu por maximum 2000 di por pulut gaga ka Didi Pongpong te phone ka du pon ka man return on ka man boni kata percaya amai adang man itu orang itu small investment itu to han piam to ikata quality ne bha ka bru ka pai go tang chana de khmut de man clear de man yusuk the bang the story yang pi bang the content bang the story yang pi the laga kanta taman sebu hagiwin gi content kam gi content gi ong ring dia ringin ada de pun ha gara kam kata sidur ke pi tang wala ong gi pai ba kam gi content gi yong comedy besan dang rap man kau buan bam timum tipi buan bam we youtuber what ha India what ombai top ombai top buan bam tip top buan bam tang wa udang embai kata idea to wa kat ga level yang ola pen MCam kamera Memang. pen MCam kamera jo shoot ucik tu web series na pen shoot ba ugi tang o kam tu man peleu ga karakter yang peleu phone yang seman am ga wi interview yo ong to wa orang gi phone pen MCam ta kali go ile kat ke level yang me ile pen MCam dang gi phone bai ong buon ba me to wa ki bru ki man connect ki de wadang man dang cubuk la jur high definition HD rate durdar pula man ong ge de standar rin ge bru mito go ina zaman yo ge dang itu dang di bintang taramara nang ke go ada prai man relatable ge bro anta gamte ne ba pet ba begitu video pile kam ong pitu video rim itu video rim nong ado kan ni suk sang ge bru kit sang ge bru itu video rim hal rembiang ge ta structure rembiang ta ge tipi ni daw atau relate ke bro kadang yo kadang besian gini ke bro ko bigi man le besian le man ile te mem di perkat ite kawan ko mai mem perkat ite kawan yo yi te urkai man just for fun pemi be karo pemi itu relate ke bro em ke kamera batan de klik yang ke bro mi itu em batan ke mudu yut kam tu man lang bagi tu teman comedy man jokes gitu itu experience man yi bro you pek man là MP ke phone là MP kiwan ki kat yu MP dan MCam di kita baik nah soal tan idang ka mic mem de ke phone ke tuga audio phone mesti atho di kelam la la kam te go klemat tho ba kelam
Oi baik ko. Dialog kalam itu. Gitu. Kamu lihat clear via ke voice. Empang berkelir kan? Kamu tuh natural gitu. Natural biasa. Nanti mereka kamu yang pit yang ini yang pil aja hi. Kamu PM jauh senyau di film himan gerak flop sound na senyau clear high sound am. Empang nih, gitu. Perlu kasih kesong. Kamu mau lihat lah. Kamu yang gerak flop tengah tu agak PUBG kamu tipe nak kesam satu kan. Oh, dang gitu lah sah. Gitu PUBG dapet gitu dang tu moms karakter lah kamtai. Nah, kata sama clear kau. Nanti video por shoot video han pi am kamait na. Inti bi han pi odo mai itu hoy han pi am ta. Inti am kamait. Shoot video ang bakam ni tu shoot ga bro. Krok ga tu shoot ga. Kata. Wah lah telah. Oi di por man sedang perkat-perkat gan ni teman. Oi han pi kata ga sedang ne ba jo ongi bro gi wa start nong. Intelligent gi bro man intelligent nong. Kia harus dangi. Pingai tagi. Bro start nong harus dangi wani kamera. Menurut gitu ucim res. Neba gitu gua start ke man intelligent kita calculate ka. Kawan geres itu. Kawan gaji itu. Itu mana le UJA, itu mana le UJA. Kam si in go baik utun dap bau baik mana dap itu bakalai dah. Memang dikalkulate gitu. Ile post tangga podcast ngala kamu betam post tangga podcast ile lagu phone na. Phone lam to yang i. Yang i bro. Kamu ba yang tet member yang i sa. Cici em kam le podcast nong. Hey me phone ho me yang ngan na kam tet tu fi. Di luar gua view microphone la terang boy wana. Antara kam tet bu phone ni kamu ba. Ci pa episode mo khasan episode mo lai kam tet ba. Ya hadu we chem wo pun holon na tu kameraman kan ni. Aduh macam motor jok kamera ni meta cikat tu ide pon lam tok yang ngam tok yang tu hora yang bro liban dari keliang sa make shot yang ngam shot yang me tu yo shoot podcast na anta ila stanga man story man cu ila kan man ko phone hin pia Nei pak Amtet mudwaro jai kam la mud hap sedang la khian chua ba Nah, le yang dia gua he lem yo la nong. Dah dah yo. Le yang piu he dat bos dang itu. Daman le yang he daman kamu oh ngono sa tentu yang gini ustan. Manda tinggi. Berkat gitu hap tet tu la hap tet. La sampai kana. Berkat nong le iwan kam le kat le omi tong sedang shoot video. Pi mana sedang shoot video hi ja. Tok script hari tu script habdu pi berkat tu karakter. Gitu karakteran ne wono yo ke location na perkat beda. Sebab kadang kalkulit kita giris kadang kita giris tanam bon tanam pedok mesin ke bidang ampi ampe saja ni. Dok mesin pi kata mana kalkulit. Gawi wo baharo nong yo itu auto terbiak chalo let's go. Lah. Pen ga sete you guys you ler baklato pa pembayan. Reshoot biang kata. Ngakan ni nong Dewan rak yang gitu mensim kami yang rim yang itu tahu em harus realize structure. Coba makam comedy nom harus realize exactly kamu thought the script kamu thought kata. Neba habu chim ga lively according kamu wajah kata ke environment itu. Jadi dah em kam team shoot video nong em kam apa man ga surrounding environment yo itu man ko yang suka. Kau ye bro, wana itu na bar na light lagi you idea. Tak ada tena rap setia, Memang teman habis ga accept itu, kenang human lively, mana pemi gala. Kata ambil poin yang igate dang cua tak man lively, kan ni tak poin yang itu to be your one rap yang tu yang rem. Mahari man sak jari man, man jiri, man stage lagi. Tak sketch. Kam kena prom hiwi insiden yang ngala mo kam hag music la yom sedang mem tiar yi la laptop plug itu plug laptop di microphone kau tai record sur te to kong no na tel yang bro yung mene yung mene em to wi mano le kena na te prom em to wi prolog kelingan na kwa obo studio nonte ong yi de em kam tiar na te kena o kam experience kam nang sedang Tekate redap mi, nak kira maximum power cara redap mi. Nanti tak ada cara stang tenang yo krum investor Owen ong kwa obo hamten ki vi kan ten supply. Kwa hamten bro pen biang size power lak
tela nang ken yo mi video am ya na tera ki nga che kwa kam yong mi kam yong nga dan kayo nga lagi tiar mem saat ki tang man investment ap he go kecing na kam dit sana sau na dan tera o wala kwa mi kam yong nga man thir kam kite tiar ong me ken ki dai na pha nga la nga wala ong tera dang sedang nga si sedang na nga ki tiar ken dai wedam mem saat ki tiar kam ang microphone wo si san spa thit nong mani tel hadin warap manda note inverse dan tera nga interface la mem nga record saudara ke komputer plug ka sound la prai ne tangat la man dang mo yaw update sur yang nga man sao kha ya vi lang dang na non sao kha na ta man hadin man da line phat chong gi dan even kam le man la ti mi improve na to improve cha mi de la ti no te i video la ko mo ba ga video no kong no shoot la su chin ha yo dap no man wat phone na nang yu di po Jenatar le tel agmet betul dah lalti al kamte dan lada ongan kau tel le kena prom yang kete murah le te kwa kena ta oh iter ni kena oman ong ru de biasa kata ya berkat saya kan man sa tho na te mai set per ko kata wud na jar ke por jar tapi kam ke team megaphone menu expect in next project next video next video de kam ni de depte jan ge fans jung ila yu ba gi wa advertise ge kutuga film Prodigal Son te dang kate te dang ya le chwa ya pedep chwa subtitle te mana de bi subtitle katen on de pelaj ba ga YouTube non ha ge jing thmu yung isa kam te le itang chibun na ge fan wi man ka por ya chemi da ngi de slam hip mi video kam nit hip por slap thana pu mi video hidat pang sur chong yung ile te wadang pechna haiga tong shooting thmele dang khle ni slap te yuluti mole ni chakmat te mut mar rang hani slap te shooting la da shooting biang ai te gete ko film moda dep la te mut dang manda pedep iso subtitle dep te pelaj bai ba haiga so ambe kata subtitle wadang sa kata kan minute kata film chi kenta tam ga bu gete to ko first film bi gua man gua kam full film gete to ko first video ko chana bi kata minute ga full film bilang man full film man full film go gete tang wa ar ko mong ma di penyu ga chaga line cinema da arpu hoy go ni ba arpu em yo ga board certificate yung ga film board of certificate nomor kam nur ong wa gitu ga CBFC am te board film certificate board of film certificate te jan Prau ti kamu tun ketun ke film kita Prodigal Son the shoot pe kata gete laga phone he tela oh pia kata ke film the phone that nga on boy ter kamera de gina madi de film de phone shoot pe madi tu por pio bi ka big screen kamu jaga quality tu le miat by quality go Arkom pai kam nge film he go. Dep check. Chua shoot I laga phone yung Marson. Chua shoot I laga phone yung o te gitegi film wada warim wada debi. Te dep check chua ga hate screen. Ke pili pai chua ga screen ga ni video wada debi. Nu hoy mo. Check lang baga tu ga 4K go ga cinematic go ga go. Ngapi check coy te mana check ga pa ini video warim le dang ga phone jam dor ya record ga la hon hoy bai ga miat bai ga tiki ga ni phone yung mel ta da hoy betul te rinya te mana de ta pai ga la miat bai ga mut te mut kamu jinggen tu hi mut ya gi viewers yung I mut ya gi ni gi youtubers so dang mi de ni chakma mut kam te hi mut ar hoy khenware gi mut kat getar komle gi tebut hapu biang ite tiar getar ge ta RM hi ite arpu emwara he lut iga RM hi lut iga getaga pelut food I chpang ga film mudang nag phone na mudgini wadang sedang la yi ba ki sedang tesa man edit la phone film that's thing film la ngau kali gini ke last one ha nagata ke film Prodigal Son yang pe kana kecak you ki bro nagata ke film ga mbak kana full story ya spoil besan ga kecak you ki bro nagata ke film ke Prodigal Son tagi tuhi gua
ong ba hite por pelai kata ke film lah ini kena skor kita tip kita story kita story I live story da dep ya te ya kena ba no hikai kai te mut ke main story yung ni prodigal son te mut man go wayo ga naga story na bible tum kon sarong aurea te mut chim ga naga tu ga farsi yung nong kon sarong aurea te penchna penwan durian wan hagani ke generation wakat ni hagani ke lifestyle yung I wakat ni tang mut ke story ke johi tang mut penyato kan wan ke lifestyle wakat ni mut ke story yung tu kon wa bam spa ke pau yung pa yung te hadin wan te mut ke jingsuk la da yo wala yung te hon de kwa auto jingsuk da win wan te hon aryo wa tengi udong biang chayung chopa biang mut kita ke story manus. Konsorong Aurea. Amai dekat konsorong Aurea kam tu bagi kamu mixer lah. Nangai azan tim yang pi man konsorong Aurea man daw ami komedi ki humor lah itu. Waro jahim. Waro jahim. Komedi lah ami te damat move tan ong ha kataga last part yung climax yung kake tandang pen emotion bhai gal yung yam he bruna tang hon aryi bhai gal le apte kop saroto do pra komedian hi ter puyi ga puan dur hadu kete wada ketak bha go bru pai temut bon go komedi muda kemo itu porwa man fedi te pelai ya screen temut ya pai gi program mut nawa wasdang ha kut mut yor khai pai program Sampai hagani ka tim yang pi yang megaphone. Pi jolek pi mereka love story. Maya Lai. Bon itu love story itu kalau mana love story pi cuba man mudur me kata kesin mudur me hap komedi ka pi. Hap penwan bad daga man daga emotion ni daga tu ka romantic feel long. Man yi pi ka penwan nama kamu senyap pi te. Aku tega romantic haga gani ke film love story gani udah dep chaden te haga tega romantic te arpu em gam te jai romantic scenes contoh romantic scene man romantic feel saya gimana romantic feel man romantic abi man pagi bro man romantic untuk ke scene saya feel saya kam ketel arpu em bah arpu yo bah man jing higau ang hag romantic hag lenyo ak kamu dong me tet kami apa ak ya tet inong pai da blush manda amai di love story kam te romantic kamu akin special kan tu na guman romantic hai tedang jing baik kesna mut ngala mut la da jauh aku kam kata love story dah habio ada chan yung nga na was nyau lai lu jaga utban Tebak kulmar nyau lai lu jaga utba la neu sok tiu tawa te wagi win wan memputo wan nong te arpu emiman kardan ya kam sa Bollywood kam sa film khasi kam tu ge te arpu em kata feeling me la ne arpu em nyau lai lu jaga utba tu actress jadi te da tu mudang chemjing ko ina liang da love story mur soman bagam ga love story reality ma tip kam nur kampung ga te chimudur me tu da ga chan yong pi da man aktor langa da teba ga tawa aga itu kudung ga itu kam nu nya we Dil go. Iya keren. Hal nunjuk berkali ya saya kamu te ile kamu te mana ile te dah saja kan ni romantik. Bahkan ni romantik. Yes te kan. Habio bida ke chan yung pi. Kan film sikit dah lah pi. Film romantik. Romantik. Tahu ngaji porsan cak mam noi. Bare penak diwi. Oh mira cak mam. Benar. Bara. Ab depan profesional. Gaite. Hoi akam ta. Ngai sikit si kampi. Kami yang di megaphone lah cok. Pai bahagi video kita man merap cok yo man ge man
love story buat kam yang ginam special na. Ginam special le yom na ki love story de ki deep ha. Leman la bagi man yang love story hok bana tu. Teman pin de yo mostly kam ki chiyong concentrate pi comedy ban. Ko pun rakai kan nak rakai ba ba nang. Me imagine na uwan po. Kami mun love story that. Itu sta. Ngam you imagine tu. Kadar sabi ada kuluan po. Imagine. Gamnit nga asyo por ba payit pranga da yuman kunda da. Yang percaya kunda. Lekam gitu bro like jail. Oh kita sekecik masa ya gini ka ke film piga protocol san nore. Penyangut pi piga ma em ma khud pi na side lagi bro. Cibon ngi sa. Bon gi. Cibon gue khudi. Film to haga group ma pi em kan thai. Kata Martial lah tang te RMD ko sa. Mem ne ka. Tekan men we kan thai kan. Kita kami cowboy men. Bây yo gutut ka gua aju ak film pi nang tu ak tu film chok ke. Martial. Say một kelam. Man dited lawam MD go dited RMD love story dah. Film na sa. Mapai pi. Ama gani film madep chadel arpo to bha go love story. Modang man go kam tu kam wa chikro lane pon tu ja film la chikurim. Mud kam te pun wanduri ga mud RMD hap ko haga tega love story kampor dang khro. Mud hawa daman. Pil pun man biga man perthai ben. Inek semudi dau ong ye dau hap to chi ha gani la hap kala mis pangi love la. Gawi ga gatet ga video dau. Mai pertunya mi i story le rabyang ga daraman em structure ga pertu my first love story. My first love story. Kana love story yang ana. Ila kam tau pun kemu binong te em baik kata ke love story la. Wah. Ong baik kata dep thau morning ga. Morning of plan ga wan jing mood ko okay ko kam tam ni love story yo ga ak. Te slim ha pending go wam yo address di ladu wa live gamar. Gamar. Te thu ko thai da wi la acting la chimjing go ta acting wa paklan de khai. Te yu bi mut man kam tu man da shoot ter khai tu sin arsin nang yim ye cha. Te man da bon sen li tu non ngia go tu sok kamera. Serai ga. Ide da am kam du plia di man professional du plia. Gitu. Em kam no. Getu khai kam tu la drenya ki energy go krelang ma. Khai lang sisen arsin siap sum gas na. Dan sisen arsin siap enjoy paham ga. Bon sen go tu siap ku adat bro. Dan sisen arsin dekat tu ga stand kamera obah. Mana shootan film baru praci tim nang yo menukruhi nang yo mina. Mana shoot gua bro gua tempat patan nang cingcar tu Mana drain kan tu. Thế đâu gini Bollywood ke gila mana choa shoot ke lai thế đâu tu audition da i kana yo lai ke tu saga kam ne ba ke tu the drain energy hai tu lut ke paisa la kadang slam dang demand budget ka kadang slam demand budget lari yo pi example in do learn ka lesson nong naga pori ka first por ke flow Korea Florentina ke tu selong hagu tu ki han pia lada investi hagi aktor dari investi hagi aktor good actor sampai safe ka por yang just imagine siami ke flow just imagine mo ke flow lebih kuriga man acting marsin pesnya tu kata wood dapat terus yang bang kita komik krep subuh komik krep misteri sedat wood da you know dan teman kita ke por lada invest pi itu rabon pisala Siao mandok man senam kata gerkom gila kata gerkom shoot lah. Haja por shoot nong haja orang pi macam makampil mo advice man invest nak hagi aktris aktor gua udah demi kamera gua da em tu feel gua lalu ti gua em kita experience kenang gua like por go yang pi lu bisa kawan nak tawar smart dab ikam wan por like the flow that tak wood dab horok masin dab ini ketut ke superstitious agam ke first at guys superstitious boyfriend superstitious apa tu ke first penyiga the next la senyap suk kut tahu ada senyap tu tahu
kat ni pelani gini ke skrip kat tes ni dapat ke nampak antu acting ko dapat tanah minta gitu ya batai nong bagi kata ombai cikata man lembaga tun begitu lembaga flon teman point nak gitu givi kam Marsha kam ga Aru kam Gis kam Senran different actors gemi kok mat iya gila uro itu man da penji nak gi man da suka sa kam to nak di gua em cha tu feel klang yu suka taga kam jam tas mat dep ka kapte gata Betul. Ya pungkut dengan podcast ini, selain macam macam promela. Tapi cakap pungkut dia kata, nak pernah yang tang ngasih ada bon pak message mawan bon ni, tak kata session dah. Orang dah mawan bon dah. Iya. Message juga audience yang pi lagi, tak lagi fans kat message yang pi dah. Te nongkong te ladam yok kelab ni dah sedang lah te kublai cibon yo ba Eric kam jo yang ni berhot boys wa ada khude te kam ni dia chemi sen sport man go bosnya bang he do kata yo ya kelam yo perlu jingmut te ukat do tu kelam ya gi viewers yung ya gi fans yung te mut te hinu ga gani ga film yung i wada dep chnai bat wa pai phi la da yu pi hinu wale baklai le te mut sebha mut man ko kam ga jing hikaya ihi te phi le ta comment wan te pen yu pen kedaw i wan ke hite dang like dang baklabi ti le yu ti bi maintain la ne u pechna pen miat puan dur gal ni chakmat te la da em na perdi yung phi le gwa kwa u man youtubers la da em ga talent yung phi herwai herwai he siao he chat he pen man he chna film comedian la ne chna video comedy le te sebha ya chna hi te ham mudur wa i ya chna i mudah kata ros ador kamera os ador i le mani kam ha kamaman kata il dang mani kam jing perchang dang emi ha kata kerdan jing perchang hi te da mobile ya shodi te phi le te lada em na perdi yung phi kwa u perchang te kwa u man youtuber te sebha ya perchang da mobile yung phi ukso phi le hoi bai go ar hoi mudur hija te ga he ani sedang nai khian chwa te hadin hawi ga sngi te dau hoi la ne dau kui phi te em kam go tang jing minot la ne tang ga ge ga em kam go tang jing minot ke crash tom bat ga jing ya terlia te do ite hi te khublai chibon ya ga jing karchan phi Dah nama. Cyber te dang aliang te kwa ong ya viewers ni bar os nyau phi ni te bu ga ha jing mu jing par khat yung phi dep kra kam non ga terusnya pi like on the knock ma like the knock ga wa em kam te bu halas to onga home ga Nede. salam kublai cibon wa ibi por yang pi one pe Belaci slam ha kwa ki sub ne ba cha comment section oro megaphone Memtok dang ini megaphone TV. Dah slam bahat. Could release video now megaphone next. Te wang bahani man pi tak man pi kita gi the most awaited podcast ada yang bagi bro. te kam man kam te la mut kwa gi fan pa ji kam man gi tim megaphone ta hon kam hini no nar pu em bhara man gi tim na ba arngut i wala pot fan pa kin si Te represent pi yakin harga kan. Toy sedang ni sesi ke podcast Tak, aku belajar pun Pak. Thank you so much. Boleh cuba ta